Tenat social welfare jangka sarkar Meghalaya rengkat kejingat trelang berka Good Samaritan Society kam counselling outreach and drop-in center. Hak arkusan tarik jeliu kelalum mi Nongialam Shnong, Nongialam niam, kiseng kentei, Shillong kume, bat ki pulit kalum dinjri police outpost, hak jingalang ha community hall mission compound Shillong, ban rakhi ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, halor ka phang pedeng, Nasha Mukt Bharat Abhiyan ki pechan ban hikai bat pensngu thu pat ba halor ka jingma na ka jingkerni ban pendan kam ya Drok. Hakani ka sngi la yo penshai na ka Dr. W Shira psychiatrist Nimhams jang ka sarkar Meghalaya hakabayade halor ka jingop jang ki breu hak jingdi penbuat kum hau Drok bat ka kiat. Hakani ka sngi kiri rang ba abat kilong kume Nongialam Shnong kiseng kentei kiseng long kume Nongialam niam bat nak polis kila yo alat ban penpau ban penipat ba ikijing ki Samla haba kila ngop haka jingkerni ban pendan kam ya ki Drok. Sisin balangop hakini kijing di penbuat kum ki Drok bat ka kiat kalong ka ba bat ka bajuat ban bethat ya ki. Kini kiri rang ba abat kilong kume ki bala poisha kani kejingelang kila ajing mudru ya katanat social welfare ban Plie bon ki Jaka Sumar na ka banta ki Samla rang bat kentei ki bala Ngat bat ki bakwa ban bethat ya ki saite sai khum jong kini ki jingdi basharkai. Nashukwa pania thu ipi ba bunsien kini ki family kini ki nongpang ki badan ki family backgrounds ba pamdalong conducive mo ni ong ba. Let's say ki wan ki broken families, ki wan ki abandoned people. Ne ki don ka trauma, haka jing em jung ki. Unsien ni kam ban pelaj ki. Bale you until and unless ni deal barka to issue jung ki num laj. That's why bunsien ni kwa hi dan ni kwa bangin penkelai ki nopang, ni kwa bani trelang bar ki bahien. Bangin yo ban penbet ya kayeng kasem at least whatever is feasible. Bahkan don kata ka support system balong strong na mandaruki. Beli bangilala if you have strong family support, strong religious support, 50% of the battle is won. 50%. Hande dakim dan mano dakim la ban like na kita kijing jong ki kin ngop singop ya. Thank you. Na try na liang kulit ro kidon nei tutli. Among God natai Good Samaritan Society. Kiai ki bagamot pun keren rut beroi. Tenrei tan ban ai kunja ban kam chai kendian kalong gene. Natrai ketika high time bagi society kan penkai kalenti ke bakamba. Namario kilong tan kenja reputation. Kai ke bakamba banyo banyarap. Ya kitu Kiba Ngat hagan ke jing di kerni ki drugs. Ke information ke bangayo kalong ba don families ngamtip ngamsim la verify kata information ke ngalayo kolong ba don kiba kiyeng kiba bit babiang kibam kwa ban penjaburam ya ke family ke jongki haba kitip bagi khon jongki ki ngat hagane ka apot jong jing di drum kiong pat nami shalar shong ba jiyeng ngin tigit mangi ki Drok siping insai pasal shong sa po yengi kimpa ban baw ya gata syaka pertai tikata gade ka ka issue ka ba ngi tingyo itangi ka badon habar ndai ki badon hak yeng ngim yo setia tede namar kata gadaw ka jingkar pat junga kalong ya ka society Panwat kai kalenti ke bakamba, kalenti ke bakamba banyo banyaram, kebenong efektif, hagat jigete barkan ke benta. Sakawai ban kabdadai ke drug sendiri try kan ai ke jingshai kendiat. Lalu nalashir ke principal pakabiang ni, kalau hagat ke rukam, kum ke society, ngidan kamban ke jinget trailang ke bahajan. An
katu ka yeng jong kitu kinong di drugs. La mention ye kata katu ka desin mana ka jingkren, tekan ay tang kawai ka nuksa, dan kawai ka case, hangtay hapong sun care, katu kam day ka drugs kaday, hangtay kaday bag mental problem. La don iwe ibreu, ibalarung ibalami la artho supplementer, hagatu ka center. Ti idoni way iparbangai ibalat bala internship ang to. Haga po rependa biga master haga tinga day barka mental health. Ti haka kasin ilan bat pwede ka file ka jong itay breo isyam panban ba ini ikong ilarong ilami haga ni center la arpaw tulik snap. But haka ikasngi ikali kaya ka panlong yung fikum ni. Andai la penong parolog buat i tai breu pat i share ya kai ka ba mai i don har men sen joni te yong kun ne anda nga la koin ngalet pa Shnong para bangai pa Shnong ka society ka banga ngadon ki bahaye nga sem junga ki accept ya nga mga lakon ki yong kun ba kani ka be Berkata ka jingkran ka jongki ka effect yang ini bereu psychologically but mundon lati na kawai pak na isang na ipayo yung sun care ban yung medicine ban light na kato te kaya ka mga kuwaman hong kani baha ka approach ka jongi kung ka good Samaritan nginahapan deal yung nung pang batagay yung po ban yung wakang ko family ro very closely Namar larangim ya trailer larong na hiyeng subukan walong addicted mo ukay dapat hiyeng let's say kita ke occasion kiba-kiba kin kasip kai hagata ko pa katabi ang iuso chisen te nagalian jongi kum kiba don gajing kikle na try nga hapan pet ya kan ka benta parang may scam dakawi ka bensin kum magalio snow rekat kajing arap ko jong ulay inya trailer ini trailer, but approach ke pembahasan kolong ba kumno bau tu numpang yo ke jingkai. Ada bau yo ke jingkai kata kalau ke jingkemen ya barohi. Tengah tuai bau play yarap yang ikut ke center, but yang baru kibian buat ke social work. Dan kalau hangno midon ke kamar tray. Pada ngisim berkat ke jing Sofia ke sen. Ngilawan icon dulu kerja contribution saya ke society kulish pun kalau thầy stang iwe mo stang ibaran tong thầy nilai kila pun di tiga kan kini kila record gimla supan bansim thầy to stang iwe mo kalau pun pelatih kayak ngaji mun dekat dalam bidang asalun nanti salun itu to hadir itu Saya kata cuma address ya ka issue ini orang mai bagi family members ki long stigmatize haru kata ta bagi travel hal perthai ne ti haba phi kung ka Shnong phi tip ba don ko muri janyong pang but ki family members kim tre bakin yalami ki ti another way to do that is kilaban approach ya ka Meghalaya thuk mana ka district mental health program. Bale iu ngijulek ya ka home visits. Bang in your eye counseling ndai tang nabenta unong pang ndai dikibahieng ru. Bagi don kam ban pediang ya ka jingyaram. But everything is done confidentiality. The confidentiality is maintained. Te kim dei ban leran pi kum ka Shnong ru. Pi apan pau ba ndai ban leran. Ba kadai ke jingstam ba de tri lang yo ya ka jing yo no na tara it's always better that we lap kumkini ijat nongpang ne ki kumkini ijat bahir you can approach the district health program mental health program talk ashti ki again process ma ong ba ni lap kumkini ijat nongpang subha wan pelem ba ki don bar khaj ha ka district in each and every district ha ka district jongi karan ha memans ki
Ti pilaban wan, pilaban tho ega shti kung Shnong, ang mangilong concern na benda ni family, makidon kung kita ki history, tingin niya wan boat dian mangi. Kublay. Nongialam, Kiba Hoji, be two Tawa, Gijitri Kam Shnong, Pastor Moore, to record, but Dr. Hantam, but if he borrow. Namun anum keren Lisha, Tamalong, Matsil Kermaklajerom. And she attended fish fang, Kajinglong Bashnong, Kajinglong Star Bashnong, Ado Arajar Rio, Ado Arajar Hapra, Kawarsna. Kali ki meeting kum kini Ado Arajar Rio. Kawaindo akaha, Yerso, Menel, Yanasi Khubor, Nadino Hikai School, Alashamtai, Life in your lease them, Alahikai, was held boys high school. But ngarang try pat menta ngarang involve ha bagi education makal ke school Shillong ho indo menta khar wisam lu macam tai te apa makal ni mal bagi don kino hikai ke school mo ke college skidon ni amtir kalau kok santam kalau haki jelang ko kini menshua Drok skidon guru kilom tang bagi hajar tengkah hakoi na meeting ko room dingri in patron di ba kriam menshua Ngalai cumur orang female punya takil ya kini ke supply. Tapi makan kot kini mentah ke supply hadiah dari sepakur. Buat mentah kalau pun dari sepakur. Ngalai keren ini. Mereka mengatakan sih ngalai keren hamar lagi cakap. Namjupet kalau khar kijian. Kita ada ini ke subsidi. Let's say kakun datang ke police station, let's say kim Plie ke report Shillong. Kita show di kawai mengapa ajimut. Tolong. Kerana ini hampa bagi launch a dream, yang launch a dream project dan Pak Paul, Minister dan Commissioner Kom Secretary dan Secretary Khubor ki Nongialam kat Beringmon. Kalau aja mau apa, dia by involve ke social welfare, ke health, ke police, but ke education. Firma memberi ke education. Jadi di South lagi components. Kebeginian leh kita. Bagai aja muru badai ban leh aman lagi distrik. Nah sukrat saya kapal ila simkia, kemomentan di kong moi presiden kelumpung kong telen fanbo. Keladon kejimur ban thoi kita. Bad kapal keren ruh po assembly. Bila presiden tu pisau, keren assembly. Hari kemomentan kasiput man tak kejik thoi. Kata ni koi kemangkap. Bad kali ke rehab center hi kemot Hoi Indon kita Kiba nyarap iki Henry kadai bandon kumulai keren tu benar nak kimi bagi numpai dia sih kata kadai kawai kau ngidon kam jadi expert pada tu jelas kisah begini department berhoi namun mana kebudget ke location iki harga yearly input nang tu kerja kita selek ke beri bandar tinang tak sebelum bahasa ya di habis pat bag school Nasusi benong ini, nadang yo report ada ni sini. Nam treasure kita. It's horrible. Kumomentan kikon kibadon. Kiburi. The what haskol ru kinong punya kiburi. Kata kali ko matam. Kata you are doing injustice to our children. Ngiti berman cikuan, ngimpa bantar itu kilong ye. Hendaknya ini pun sim itu solution. Guna banyak pat itu kena. Mana itu kena? Kasupur berkena. Madralung adik kali kebaya menurut apa? Di Thai di bentar bayar berkani bayar di sekolah. Nyara masih orang. Haman kita mengadai uai ni Nongialam yang saya ikan. Kasih janji di sekolah di sesi kalau life holding snack ngasang keleng. Nalai kedua Union Minister nilai kan ini kawarja kena. Nalai si Amritsar kerana wino kita School Teachers Federation video on. Be careful our friends from Northeast, especially Meghalaya. Kata pada 2013 Amritsar. Kamu nongi sini lama. Tidak ada film selat. Nabar pilihan. Filmat baju kajian. Kadang dari story kita jangan try dari itu menurut Porsche.
Kita kini kiwoni kila ayi arjar khat lai na do no kai na amrisa. Na do hat kan. Tikini kini kiba ngi haban long pe fang na lang si ongru. Ba manong ino punya school na si ong bor meeting mengali keleng ke lo kasi je tiap siwe. Principal seat dan headmaster seat is very hot seat. Mula ban Shillong headmaster tanah ke seniority. Marban penyai kini ke juk pemutangi don kam. Kiba don beri. Kiba mjukit menurut ke kam sekolah kemang siwan ikai rida dapat ikut seniority kiro siapa. Nak ram edition ini saya. Nak bukan social welfare. Nak siapa sini? The moment mana touch on crime against children, crime against women and children, nak touch crime against children through education. Kalau ini ada jadi harus kalau way langsung rujuk ke story warna itu kerja sih. Jadi ladang ngim address the real issue. Ini nak. Berman maklik meeting ngam juyi ekonomi khmat dijongi. Chanu bija. Mijedi kibin kawan. Tengok apa itu ya tak. Ekonomi khmat kediwan dan haman meeting khmat panggil ber address ini social issues. Beri penting ban keren. Kira pasal Jordan. Benar-benar kami katakan ngam free. Ngam chip form kedua no kai uniform nam kajian ni. Ngam form ya uniform. Bersorti pulih ngatai. I represent an institution, and that is when it's sort of Drok. I'm proud. I stand here as a Drok right now. As a Drok. I'm the only represent you. I should carry the video to bukan orang kerja. Mai pang aku mengikut kampanye itu. Dengan aku leru, yang Samla arno, Rajib, baik Bansuk. Shillong kan nuksan, waktu bawa warjiri mana ngap hai sebelai. Ngawal sini meeting lu, orang kena EU, bermain skep di luar kau pihak penyak kari pihak lain. Mana cuan tu cukup nak nemu. Kari mana ka impact ngadan sibol mana keren. Ngadan sibol mana tu drugs ulah dalam mall tu lain. Sispa kru, rice pak kru, peji sas kru, political party sebenarnya. Lebih baik Khubor. Khubor yang nak berkerja. Saya defamation case kasih pun no. Aku nak berkerja menurut. Ya, bagi trade kami ngiri freedom. Kami lain. Ngiri trade akan mensim kau perlu bayar lagi berfai boleh penyedah, boleh lagi kamu beri. Tang ni ketin boleh sih. Berolah. Kestensi hostana. Indonesia baik boleh Jaka District Social Welfare trong East Khasinews là shim cái này cả chính cái clip mà long cái này program yang baga society cái bang intip katang ka Good Samaritan Society hagaba belum yang ai pi yang ibaro lang banyulum dengan ke Jaka bani kerentak ko ke issue ta ka ke issue ke jeng syak hartama baca how drugs. Dan kong cha makang NEHU ba kertang jangan ngade i Samla kriam ngade Shnong trying tin million but ngade way ni officers ani sub inspector badan hang thia pa lu binjiri station try kita kirang ba Shnong kita ngalam Shnong be itu ya ka dan thila sansnap te ka jingi tung khop kam ka jingi dai kam jangan ba phi but kiwe ki ba Kiwi dong kita yang wajan natrai kalau nak Khubor Khubor. Te hakani Khubor nikong isha shua bagan poi shkamat kaban ajmut ayan kong sa kecing ay kublay kini ki arun ki riuslur di barjir di baban sum kalau day kita akan usaha juga jingjok ya ketama kebapi pilasya ya tama. Nah saya yongi kena di bapak yang ti. Bah, kibriu lada pipi dan yang ngop ke cendi, pidei kabut, lada pidang nut, bansim nekarai, ban ino, pipi dei kita berusur. Dengan semua pipi dei kita berusur, dengan semua kerpat di piwa, soba lagi cinta peti bacam mata kita ada. Te ban suam, lada ngayeng ni dari uniform so. Ada way ni kita represent ni kata
law implementing agency ke police department lane kaban shu lada shu perkat lingkot baik pincu baik kadi ke Jaka ban ajeng penstom iki balai kamsniu ban ngatrai lada gidang yai kimilinti lada gidang yai perkat sak entah ngatrai lalu ngenum job iki ni ketama kita bahasno kisah ngentai kisah Samla ki clubs ki self help groups baru gitu gede ki law implementing agency kalau saya kemudian kalau provision sebab pencipta beliau rai limba kejing start kejing pi counseling kejing pi kejing keren kejing pi kita harus gede kiai di bawah pi lawan benar kami gitu kena nomor ladang syukran baik kumba kalau ngidang suya kemen baik tang habayo bat ikino di Droks rai ngindon pakalin tiba penjam iki rai tu ngin sim kejing kemen bangilawan penjam om kejing kemen bangilawan kem ladang ngidang siya sim kunta ya kan ni ketema bajar-jar dalilenya tharai ngenum lawan jam kaba mangama pi ngidang ya bunkam hikam hidup kijong ni ngidang yo dia kikun kijong pi ki persa kijong ni ki bahiyeng basan ki syahir thama jar-jar ni jingdi pen buai ba ngimla ban sutu akan ukur kesedang bar akan ukur kan kut tina kata kadao masukan ong ba gitu ki balangop pediang bilang nomor kasih ong ketin acceptance is peace ba pediang kalau kajing su tihan reh ba pediang ru sium ba penjo itu kajing su banga dan kamti mangan kuat namar ngaru ngading dong hiar sama ta ada ma pipi tu ini ba prasya hiar sama ngintip no e pi ba prasya hiar sama ta rewan syakmat limba kira basong wan syakmat limba kimekpa wan syakmat limba kisang Samla itu banga dan apa yang kejing ta so ba pelajnya yalam kelinti nga nomor kibobo ni kalau ba kirang syuyo sko badan ki counseling centers rai ka approach syakita ke Jaka so ba kimna tipha nomor kuma syukaran ya gajing sya kalau bawa diki kimi baru kita don diki jing so ta ban yatu ba kun janga ki kun janga kidan hagajing ngab ho ni jingdi tinga so ban ba khani ko nomor ba di general discussion tinga so ban ba baro mangaba mapi ngendom longsa kita kinong pekai andai tu ngilong kinong putulay bangla share thma ngilong kita kinong ajumot lani ki counselors haba om counselors kamut bangangan dahap puli dah kamut bangangan dahap puli bangangan dahap yo jinang jing started dengan counseling gi kena jing sampang kamon jung pikat penlongi pi bulai mai bori pi on agi jing sampang la perkara ni itu kena nomor bangasutu bagi kena hi tanda kamon lejong kin nompat lah ngaman teh aku apalah teh banget ni rekaman jengkikan empat dia nomor kembali datang ke support system tadi baru kalau kebakalan kalau ke support system kelakalan diperlok cumi kilajan treatments are available healing is possible ngundai bantu jengkeman hakan ni kepuar limbat social welfare na sobat ba ngatrai ke training ni dan kam lani ka awareness program pada training kam dan kam tang na banta gitu balangop agi cingdi mereka dan kam na banta junga na banta jungpi na banta jungki club members kirang basno Nongialam Shnong na banta barolang tengah kerpat ya ka social welfare department limbah kinu ki agency kan perlu ngi training man ai ki hands on training lani kinu ki kenca cingikai iki Nongialam Shnong bakum no kin counsel gitu kena ki balango nomor ladang syukran dak bang yu i lembaga jing syam ku jangan kalau mbak lada ngiyo pat iki kena balango bagi jing di Droks kambun sim di bawan sekemat di kisanrang ban karan me balik kunta balik mem yu omde bangakaran bengi kente ni gir kente ka Shillong dai ba ki kam yu nomor ba idang perhati bagi senrang beliau kita kami lagi kita ini bagian reha jingi iki jangan kalau bagi sengen teh hiru kibun ba kalanan ki kente kibun ki mana bakaran mana counseling nomor misu tu sisian bakaran gariu kente lani kiru kente
ngiu senrang lani utu belakang kajing siu ngiu dah kawai kajing ketak kajing perkhap namar kiba ai bun ai kiang ingi kibri wi dai kalau kumi tinggal so si sien makaran kiri bandai kiri orang ba kiri sampang kiri tunan ngaso katahi kan kata ayu tu kana